Is-6 ta' Jannar timmarka elu il-Festi tal-Miliet bl-Epifanija. F'Malta u f'Għawdex saru diversi ċelebrazzjonijiet bit-23 li rappreżentaw it-tliet slati maġi telqu minn Malta u qasmu l-fliegu lejn Bethlehem fejn Silem. Fost l-oħrajn huma għaddew mill-Mellieħa u anki deru telajn fuq il-vapur ta' Għawdex. Intant il-komunità Griega Ortodossa f'Malta il-ħadd filgħodu ċċelebrat l-Epifanija f'Taxbiex. Propju ftit metri l-bogħod mill-Ambaxxata Griega f'Malta seħħet dik magħrufa bħala il-qabża fl-ilma, tradizzjoni ortodossa f'dan il-jum sinifikanti għall-insara kollha. Dan l-istazzjon ħal kummenti tal-Vikarju tal-Knisja Ortodossa f'Malta dwar din it-tradizzjoni. Especially Greek, especially Orthodox churches make this celebration in the sea, on the rivers, or where there is some other water to consecrate it the water. Wieħed mill-Griegi li qabżu l-baħar għalinna wkoll dwar is-sinifikat ta' din it-tradizzjoni li qed issir f'Malta għat-tieni sena konsekuttiva. This is a blessing and for us, at least the Greeks, that we have it every year at the same day. It's very important, especially when you manage to get the cross between everybody. Means luck, means health. L-awwiem tem jgħid kif ħassu tajjeb li din it-tradizzjoni reliġjuża għamilha f'pajjiżna. For me, it's the first time in my life that I do this, and I'm happy that I did it in Malta here because the sun was with us, so it was okay, and it's excellent experience, excellent. I suggest people that should do it. Sadan it-tant f'Istanbul minn fejn titmexxa d-dinja Ortodossa, il-Patriarka Ekumeniku Bartolomew iffirma dokument importanti li qara fl-indipendenza tal-Knisja Ortodossa Ukrena. Din inħallet minn dik Russa wara sekli sħaħ f'deċiżjoni meqjusa kontroversjali u politika. Dan fl-isfond li relazzjonijiet bejn l-Ukrajna u r-Russja marru l-baħar. L-Ortodossi fir-Russja u f'ċertu pajjiżi fil-vant tal-Ewropa jiċċelebraw il-Miliet fis-7 ta' Jannar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.